kasay gasing may number Eloyong kasna timor na wano takas sa gasing Buka pa limbu sa tuwa uroga na kalinanin Kakay giya suladan ko Pinakuha na dato aw barek sa pagkaalang ko aw dinak Ay ako na di karaw ay duda tamuwa gusin Uba ko aw kasayani so kay nayo amiruwangan Kung iran ako ustaryegiden Sila mga dito doon ay sinadi ko karawan Ay Muhammad belas kabagan di katawi Usai mantuawayay dari dia isa disirat Dikada kelas waw bilang apalaya makuran Pakaranuan mainot peluau benai duda tumu hastine manisan sama diri sama deitai yadep mata kampung ranau nabulawang komadindi mapaya di tamale mapeging ako mapurage Ayo Muhammad balas nakapapagi mananden kagiya soranong ko pambaro pamagalin kapagi ginawa ay buburo dauray Bulawang kumadani sopi susunaranun inokuan dato berek penulatang kowe genai no pekinalang dari desa di seret kamadio tomatande inabagainalang kadi kestarapan depat orang asapa kala-kalau dona seorang gunung Agiye kau sakang geringaran una saya kapai lolot Agiye misu mending kararan una kuron asara menilaton nisi sa pikirakan Tenata mana saya kan dia kadari dato aw bereksa gusto kapanganganon Nadi Muhammad belas gusti dia tomo hasten biarang ko makan nurun alay nguwabungan sako Pemain
Loyong kasta timur naon takas sagesing buka lembu satu roga nakalinane kakai giya suladan ko pinokuan dato aw bereksa kaalang ko aw dinak ay ako dana di kerao ay duda tomwa husin ubako aw kasayani sokay nayo amiruangan Kongeran ako usarye giden selaman dituto na isena di ko geraw Ado Muhammad belas kabekan dikatawe usai mantuawaya dari dia isa disirat bikada kelas wau bilang apalah yang makuran pakaranuan mainot belau beuna udah tumo hastene manisan sama diri sama dei taya dep mata kampung ranau nabulawang komadindi mapaya di tamale ingin aku mapurage Aduh Muhammad balas nakap bagaimana den kagia soranung ko pembero pamagelin kapagi ginawa ya ibu buru deurai eko pengampungan orano bulawang komadani sopi susunaranun inokoan dato berek penolatang kowe genai no bakinalang dari desa di serat kamadio tawatande ino bakinalang kadi kestarapan depat orang sapa kalau dona seorang kuno lagi kau sakang geringaran una saya kapai lolot lagi misu mending kararan una kuron asara mihilaton ni sesa pikirakan Tenata mana saya kan dia kadari dato aw bereksa gusto ka panganganon Nadi Muhammad belas gusti dia tomo hasten biarang ko makan nurun nalay nguwabungan satu Toy parensi sanorlen tasege bulaway na berim bengalawan
kamata kiana kaino buat kalilim buwiral kan orang kono aku gegap erena panan nada mesapa ma ayo baik karena